Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sininna tomatu wa malakbi sila suraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuruki mapojitan digangka lori sisi araja aku wasangan na fungan la ta'ala. Nasaba ilalan ni Yesubiwi nataki warimo pi awata nga wattu na kesempatan untuk senantiasa beribadah makaswir yolono fung Allah Subhanahu wa taala. Nasaba asiyamuna na yato na si sumpungata. Ipasiyama i nasaba anu macawi memang ipasisumpungi nasaba anu mabilah. Maka musti malukbangi pani nasaba siddi pakaswiya kamina batuan na maraja di sisi na fung Allah taala. Maka mamagi-magi na sabak katamana takita baju ilalan na subuiwi atau fadayak kadua wari limata cenga ribit taray na makdararari na sabak pakdogan na di nagaga iwalakang titujun na yamana sinin na badata yamana sinin na pagkaswiyata sangadin na pawala suruga pamasina mifung Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya papasalamat masa ifongolo di alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya si matajalukang ni asalamakang akatuungang wanwalino makotoporo atuunga wanwa akhirah. Sehingga natofadang kamanamuan natofada makalit jari salang kabitarai dari yatupuri awala gading tudak kiyasik nabi pangulawang. Maka dari gaga tu yakatai de gaga yasima tamate to tuori libut na yawan walinoi sangadinna syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isapa na sabat telu pasalang agayro teluwe pasalang pamasi asalama ke baraka ritujo kato ngalinota. Sinin na tomato malapi jamaah yang dimuliakan Allah. Dek nerasan na tandri na di rosui kaki mutamay ni sidyampu na sulhijjah. Sisakbo pada tu 40 ng Hijriah, salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Makanya lalan na kurangi narampi pungala ta'ala makada inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majapui rufungan la ta'ala pancajiwi 12 ulang ilalan na tasitaungi
360 asuna minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ia sengi 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan dan memang itu diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ia natu nakada guru tapantite iro apa ai ulat telu tu matarate si di masarang. Makanya narate ulas sulkaida sulhijjah muharram iro masarangi kitujun ulat rajab. Makanya di bulan sulkaida sulhijjah muharram rajab ulan nami matufung ala ta'ala. Cuman ia konarate situngan na sulkaida masih ada kamu pato makada pemahaman na ia konarate sulkaida termasuk ulama cipi. Padahal situngan na itu sulkaida dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh. Napani makada guru tapandete tanya itu ulama cipi di antara 12 bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya. Apa sile yang itu yukotong makare ulam macipi si bawa ulalay cipi. Jadi makare guru tafandete ulalay cipi na sabah 2 laparan. Makanya itu sulkaida salah satu bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya. Makanya kada yang de guru ta al-lapar tuyuluna al-lapar tomondina. Makanya lepar pitara yulona lepar karoba mundin atau malapi yang kehari. Jadi bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya. Jadi tenia makada ulangi masalah pak kato itu nakada iya kula sulkai dia aja dia mapi kau mari si cipira ko matu na digaga maka. Kare guru tak dek nak koro betongan nah cuman ini bulan dihimpit dengan 2 hari raya. Ena tu nakada yang de guru tak ulalai cipi na sabak 2 lepar atau malapi yang kehari. Justru makanya guru tayena tak mesulkai itu perbanyak ibadahmu maka suyang na sebaata ko riulo na fung Allah Subhanahu wa taala. Sini na tomo lebih yang hadir. Yang kedua, ang kaki mutamawi sulhijjah. Si diumpuna sulhijjah pa itu sulhijjah telu lebiran nah. Nomor sidi itu sulhijjah salah satu ulak kami nama lebih dan memang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, ang kasih di ibadah dan memang khusus di bulan sulhijjah yero ahak jingangi. Pasuku asalangan na atau matapat na pungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang natame si dileto sira sulhijjah itu sebenarnya dianjurkan untuk puasa sunnah. Jadi ternyata puasa wajib. Jadi mapamuli si diumpuna sulhijjah sampai 9 sulhijjah. Cuma ya konarate 10 puna sulhijjah itu haram hukumnya puasa. Apa itu puasa haramnya termasuk puasa si diumpuna Syawal. Puasa 10 puna sulhijjah si bawah 3 hari tasyrik. Termasuk puasana makundayana degaga isi polikolakenna maka itu hukumnya haram. Jadi makanya guru tapantite dianjurkan ketika masuk 1 sampai 9 sulhijjah itu puasa sunnah. Apa iya nabita? Ia kotame ular rajab kalipui 10 5 puasa sunnah na tu. Ia kotame Sya'ban kalipui 30. Apalagi Ramalan termasuk 30 berarti Rajab Sya'ban Ramalan 70 memang ni 5 puasa na nabita. Tame Sya'walang anang tambe sulhijjah sera berarti kalipu sera pulo na yamanang. Jadi maka de guru tak yana angka to puasa pertama sampai 7 sulhijjah puasa sunnah tu sunnah. Iya ko arwa sulhijjah maka daki puasa tarwiyah. Iya ko asera maka daki puasa arafah. Tapi kade guru tak iya ko de yung jama mapamuli si diletu asera sulhijjah. Iya to na ropitu arwa asera sulhijjah jamah berarti talungoso sebelum al-leperang. Apa iya kopi tu na arwa sulhijjah maka dayan de guru ta ina tu yesengi puasa tarwiyah aga ya sa tarwiyah at tangaran na Ibrahima apa ikadua ipanipi untuk masurogeri anak na tumotomalapi yang ki hadir.
Jadi mapamulai pertama sampai 7 puasa sunnah, pitu arwa tarwiyah asira Arafah. Nama kali Nabi tayanang kata mapuasangnya serang puna Zulhijjah maka ya dampengi dosana 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya tomo-tomo lebih yang kia hadir. Sini na tomo-tomo lebih yang kia hadir. Nah yaitu na ulah Zulhijjah saja salata sumpuro lota. Salewi wanua ancajingan na, salewi waramparan na jama-jaman na, bahkan toripojin na tupasuku asalangan na. Pak dupe pangulina fung Allah subhanahu wa ta'ala di nagaga akatta pasuku asalangan na nasabaata matapar yurona fung Allah subhanahu wa ta'ala. Pa iya patuye na suku asalangan iya kuyami na saba 5 pangkaukang. Nomor di syahada na yato na syahada inti segala ibadah. Jadi maka dari guru tak ia ko masari syahadat mu namo makanja sekeremu namo makanja puasamu namo makanja haji mu ia ko masari syahadat mesti masalah itu ibadah itu motong lebih yang kia hadir. Makanya itu jemaah haji ia koko ni tanama kana malai miko na menuju untuk matawapa kan dianjurkan memperbanyak talbiyah. Na ilalan na yur talbiyah dek gaga isumpa sangadina fung Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah di nagaga isompa di nagaga ipak dua sangadinna fung Allah subhanahu wa ta'ala maka mamagi-magi ya saja salat tasumpulolo tamende tanama rajain pasuku ya salangan na ang kerewa na salama na di nagaganulungan iparedika batuan na saba ibadah yang dilakukannya di nagagasangad na haji mabarur laisa jasa illal jannah na di nagagapawala na haji ritirimay sangadin na pawala suruga pamasina mifung Allah subhanahu wa ta'ala sinin na tomo-tomo labi yang kia hadir. Jadi ya kotomelo tu ye mendek tanama pacingi sapi baitullai bawi hajaratul aswa rimakan atau matinja rimadina mesti masih dipaniak pangkau kena pak doang. Jadi maka guru tak ajak musalania pasuku asal lagamu. Apa mega toto mendek tanama raja salania tiga ya sasalania emimia satosogi apa mega warampara na mendek tanama raja. Melo miasa to maki pangkat na mende tanama raja. Pole tanama raja de sisa je na melo gilu ye ko de yule pungaji. Yaling undangan na sesuai lamana dan natanya aja sakwe dan na satatu apa ada atania na sesuai lamata dan na de gaga hak je yolona. Jadi timeli po yu pungaji. Jadi kale guru tayanang kato salania melakukan ibadah haji na semata-mata tania pasuku asal lengan dek na pitangi tanra atau matapot na rifungan Allah Ta'ala maka sia-sia pala haji ngan na tomo-tomo lebih yang kia hadir. Tapi iya ki tomo-tomo lebih yang kia hadir dek gato de no melo macina untuk sapi betulai. To melo mana marenuh untuk sapi betulai bawi hajaratul aswad na tomatin jari Madinah tomo-tomo lebih yang kia hadir. Maka ada yang digurut tak lebih mudah ni pito pule we na ya tau di patu na pule. Idi de patu pule iri ti ko televisi da sereme matuli je bulu-bulu tapi iko ini na langsung datang memenuhi panggilan Allah tomo-tomo lebih yang ki hadir pertama kali memandang Ka'bah. Ia ko pertama rita Ka'bah na sebab pak kita mata tak pak kita lahir tak namo maga sekemu. Namo maga punna na awatangamu, namo maga sekamu ketika engkau memandang Ka'bah pasti makdan na oi matamu tomo-tomo labi yang kia hadir. Ya na tu makare tu ya kokono yulona Ka'bah lodo na usalama na pekke carana tomelo min lodoang. Pekke carana memanjatkan perbanyak doa di hadapan Allah. Nah tiapa aja ngerang atas salat tak dosa-dosa tak. Makanya dini sadari makdan na oi mata tak ketika berada di hadapan Ka'bah tomo-tomo lebih yang kia hadir. Maka daki mu dan ila ada kak liwa piu dan ina topule we tomo-tomo lebih yang kia hadir. Jadi ia tu nak kada urutan. Ajak tu berkecil hati tomo-tomo lebih yang kia hadir. Maka dai mi polek mendre maka to mege waramparana tidak manutu kemungkinan mega to yesogi mega to waramparana tapi dia panang kenal lejak tanah maraja
Makanya kadang guru tak, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang ia panggil toma-toma lebih yang kia hadir. Jadi aja to makada deje kasih gagang mengkai ka tasidapian de ko inungo apalagi lek jatana maraje, apalagi sapu Baitullah bawi Hajaratul Aswad agami pendek te Mekah nomor di pak dongan, yang kedua toto toma-toma lebih yang kia hadir. Jadi namo may gawarang parata ya ko de gaga toto tak de toto mendrek. Angka to pura je mastor na ayala lunas ni ro na jerengit, tapi de pigagi pisana batal toma-toma lebih yang kia hadir tahun depan baru bisa naik. Tapi ia nang kamu toto namo de gaga warang para to mendrek to. Jadi kade guru tak taninya tu makadami ga pi warang para na tawe. Bahkan tahun kemarin ketika kita ke tanah suci iro si rombonga pabu iko irite tanya toto angkai angka koroto pole kadidi aja ne po yosana nakadai ya ustaz agami jama-jamaku umenre Mekka pak bisa pende okwe botinggi ye miro ya gajina pak bisa pende Manya mematonya tikustas, meto mematonya tikustas, maka daya nang kamo gaji kumak bisa pene, melo kak tabungi melo kak mendek tanah maraje, dena seding iwaring alomora toma-toma labi yang kia hadir untuk bawi Hajaratul Aswad di Mekah toma-toma labi yang kia hadir, ya kau melo irita je bajwana. Jadi aja to maka dai mega pawarang parang. Bahkan ko pasata ya ko pasata rapa pak balu lasuna celak lele tala iro lasunana, tapi istrinya bersama suaminya mendek tanah maraja itu toma lebih yang kia hadir. Jadi aja to maka dia jika maka Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang ia panggil toma lebih yang kia hadir. Jadi ya kong kamu to tak pasti ki mendek aja to maka dia jika maka dia jika warang parang. Sini na toma-toma lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kami matosi tongan na amalan. Na pak guru tak pa hikmah. Iya ko yamo ye tapan nanungang iwarimi matuye tuye alomorang mapasipulu na angkaya. Tapi iya ko ang kami matoto niya tana tomacinala da melo mendaye na tomatabu mo iwaringi alomora pasti. Aja nih dipikiriki maka dari wole mo gaji maja ya nang kamu insyaallah ye pasti mendri kina bunga latala je makiloronye kare guru tak iku mupan nanunga moy ya pelak mana moye mupan nanunga moy tungka pura ki masum pajawa di mondin na pak dongange aja muakat dek jamai sumpah aja sunnah pasapi watumu sebelum engkau memperbanyak memuji Allah, membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ya royak napak guru tak pak hikmah. Ya daya mu tu mau baca. Ya namun ripura min lodon na melo mo jamai sumpah aja sunnah pasapi watuwe. Di palawangan na sumpah aja wajib baca lalir ke 10 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ia waringi alomorang ia ko ang kami mu'minia untuk melakukan ibadah umrah dan ibadah haji tomo-tomo lebih yang kia hadir angka ima ko kamput taye alina langsung curi tangga maka daya ustaz kedua kak menri umrah namo sedih persedi ku di tu gaga wajah ada kupik ko iya na tu tang nangit tapo iya na tu sikri iya ingat de ya ko ya pura masuk paja tatai baca iya na melo kak masuk paja sunna de wakat de ko de baca itu sikri nangit tu tabaca ada kupik ko angka tuna angka waktu ketika Pak Haji Rusdi yang menjadi bupati di Sidrap seluruh imam desa dinaikkan semua umrah. Jadi dia tu gaga iman desa dia nendrik umrah di samana Pak Bupati Pak Haji Rusdi mendrik manang. Waktu ku pole umrah 20 pole ku umrah teku angkai keluarga mat telepon. Nak kada pura udaptar indo anak ku mendrik umrah na kanai lasa. Nah dek nawat di mendrik. Mi tahu kah hangus bawang iru diupaki mendaftar makoy iko bawan na si bangga mentre iya pak jamingis pasawakmu iya pak jaming yandremu iya pak jaming hotelmu dek gaga mau bawa kecuali jawamu
Tak bayangkan itu mau malap bingki hati. 20 boleh na umrah. Nak tanai maka dari itu pagana mati paspor tak ada nadi pa. Cocok nih si bana boleh menre apa masalah sin do anakku. Iya patanggung manangi pesawat mu, iya patanggung hotel mu, iya patanggung yandri mu, tinromu, di nagagaji mu jami kecuali bawa bana nyawamu. Menre umrah 2 kali to mau malap bingki hadir. Dek kagak naja namun sedih persen apa amalannya termasuk itu yang kita baca tuh mau lebih yang kiat. Ia mirona saya bagus. Tasdi nak kadang malampi baca kak. Ia miru baca. Ia napura kak masumpah yang baca ia rong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Eka 10 tungka puraku masumpah jawaji rimondina pak dongangi. Sini na tumotong malapi jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi kade guru ta. Namo ikasisa mo baca. Ya kode muakareso. Ya natuya semiloan di caito. Namo ikasisa mo baca. Ya kode muakareso di gagalala tumotong malapi yang kihadir. Sini na tumotong malapi yang kihadir. Mamagi-magi waringi adisingi waringnya lomura. Untuk naik ke tanah suci melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah na irite araja kuasangan ng Allah Ta'ala engka kiriwa na mancaji ki atau mapaci na yakdang pengang sinin na dosa ta atas salat atau malapi yang kihadir. Yang kedua, ibadah ilalana Yesul Hijjewe ibadah karobang. Makanya salah itu ya pakaswiyang untuk mendekatkan diri kepada Allah, hukum itu akarobangan. Ya ko engka ada berkorban untuk dekat kepada Allah, hukum itu akarobangan. Apa ibadah mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, hukum itu akarobangan. Makanya itu karobai koriba ya kerabu kurbanang wa kirbanang. Salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah okometiri tujuan itelai karobah. Apa mari si itu peristiwa yang maraja. Salah satu peristiwa yang tercatat ilalana kurangi 30 geso 110 apa surah kurang lebih anna sabunna anna ratuna anna puluna anna ayat sejarahna Ibrahim tomo-tomo lebih yang kihadi ipahamanan. Maka dairo Ibrahim berkorban iri tujunna waramparan na berkorban iri tujunna keluarga na anak-anak untuk aga mapitangi tanda papi jepuna pungalatala riolo na pungalatala. Apa imaturo Ibrahim riolo pana riolo malabo memang ondo labu na Ibrahim napitangi ro tanda papujin na rifungan latala iya ko wattu akarobangi makarobai. Na iro batina makaroba maka dari riwayat sejarah ia tu nak kerobang Ibrahim bembala sapi na unta sisa bu kajun na bembala 300 kajun na sapi 100 kajun na unta tautong iro na jama Ibrahim na di pagaga tosogi na mo may gasogi rangi di pagaga sejarah makadang ka tosogi kuro kampungi makaroba sisa bu kajun na bembala ang katosogi koro kampung yung makarobo witan lurato sapi na putame nala kampung iya korobangi. Unta sirato. Tapi meto Ibrahim ya kawarampara na di meto na ginaway hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah makarobo sisapu kajun na bembala 300 kajun na sapi 100 kajun na unta. Nasaba lamo na ritujun na agamana fungan latala maka ijuluki ata kami na malamo tuori lebo na wanwalino Ibrahim. Na yiro Nabi Ibrahim watwiro mapulo-pulo ton ni siyala Siti Hajar pa yito Ibrahim 2 bainina. Si di Siti Sahara yang kedua Siti Hajar. Makanya keluarga Ibrahim 5. Anak na 2 Ishak dengan Ismail bainina 2 alina Siti. Magay yan tunay juluki riolo na huwangi makada atakku kami na malabo tuori libo na wanwalino apa tanda papoji kuriolo na Ibrahim de nasadane lena pa siala si bawa Siti Hajar mau pulo-pulo ton ni siala na di gagawijan na nakadai puang benek tawering nga wija namu ni anak kuwak karobato
Ondo batina papojina rifung Allah Ta'ala berkorban untuk dirinya, berkorban untuk hartanya, berkorban untuk keluarganya. Benek tawirenga anak namoni anak kuwa karobato. Magi nang katakko matampu Siti Hajar may mana jadi yang iwija-wija. Yero ada pure na po Ibrahim, itu kedua matri panipi sebenarnya. Bukan hanya satu kali. Kedua matri panipi giri anak na waktu na jadi Ismail. Pertama waktu na mabicu Ismail ipanipi itu adu pura mo powe pak dupa nih. Elo ko giri anak mo giri di. Maganda si pitutong umurun na Nabi Ismail ipanipi siripung Allah Ta'ala. Makanya tiapa aja mapikri Ibrahim kurwatue, tiapa aja manawa-nawa. Makanya kare guru tak puasa sunnah tarwiyah. Jadi ya koto mau puasa sunnah pitu arwasul hijjah tarwiyah tu sunnah. Atanger-tangeren na Ibrahim ipanipi ripung Allah Ta'ala untuk geri anak na itulah Ismail tomo-tomo yang kia hadir. Jadi ni wijana. Makare kung Allah Ta'ala ilan nipina Ibrahim jadi tu Ismail gere ni. Maragaraga tu tanggamu. Gangkan na podang ya anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fansur ma tatara anak. Ipanipi kariwatuan ni nak gere ko maraga tu tanggamu. Na yato na Ismail anak punisi pak temaka galuna temaka kanja nampe na maturu ridua itu pajak de na hoji ji mak bali-bali de na hoji lucaki pakitan na tomaton na ya ko anak makanja ampe kiruna makanja akideren na riuruna tomaton na ondola dan na hoji anak na intam mak borong-borong na matan. Rahasia arudani temak petunna angolut temak bukuna tubunna siang jadi angan-angan malam jadi impi yang hanya kepadanya tertumpu anak si batue boleh ko Siti Hajar Nabi Ismail alaihi salam tomo-tomo lebih yang ki hadir tapi elok gere anak na parenta langsung boleh ko Allah Ta'ala maragaraga tu tangamu na anak-anak maturu na sabara aga na podang yang muna ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabirin ambo ya koiro parentana huwangi jadi tomatua na mija maturu mana rega mana pong Allah Ta'ala iya koiro parentana puangi tapak lupa lalu ni mati pitalolonga nga anak-anak maturo yato na nasabara melo tonga ni geri toma-toma labi yang ki hadir magi kalipumi matoy tapot na mangolo riuro na pong Allah subhanahu wa ta'ala dek gaga na wana-wana ilo na igiri dek gaga tau-tau na magi tatanam metoy tapot na ilalan na atita mo ni uluk ko ipalin na ritanay watakali ko penodara ia koiro parentana huangi ambo pak lupa lalo ni nasabak parenta langsung boleh ko pung Allah subhanahu wa ta'ala ambo ia komelo ni fale tapak lupa tongan ni melo tongan na fale kasih tagere tasaki ni fale dua wali limaku ajeku serikuam mengiwatuku tagere na dewa kampak-kampak ambo waktu komelo tongan fale kasih tagere ambo talilingi liman na wajud ta aja kamari watu kota gede na tak besari widaraku na mancaji wi pacala tendikia katai umadosa sirio rona pungala ta ambo di watu kumelo tagere tapasita ki wisare kuwa mangimalomo di sisi na amatinga kuna sabak parenta holi ko pungala taala ambo tapalatu kanga salang udani kuri indukku tasuro sak barakangi nasabak parenta nami memipungan Allah Ta'ala anak-anak pasrah dengan keadaannya mari nasabak tepat nami matomat tugengkeng tepat nami matoma raja nama tandri yorono pungan Allah Ta'ala tapi ammo temaka tobat tuana sak barakna tepat na rampu padan na poi kawan-wana na patada ngiri alunna anakna tiapa jam mak den miti oi matanna gere ana rihojinna na rampu padanna na surong ri alunna anakna araja aku wasengan pung Allah Ta'ala de na miro makan di bangkungi magi na sabat tepat mak bicara magi tiyang makan di bangkungi na sabat sak barak mak bicara na suro ngi alunna bangkungi ri alunna lapong anak di mematoji na miro makan di bangkungi
Na iro taran na bangkung ito matamala biyen ki hadi ya batangi rita eri batue pue dua iro batue ondo taranda tapi magi nagi re anak na de na melo makane bangkung apa pungalatana de meto na melo terjadi to matamala biyen ki hadi melo mimuji wi tepat na Ibrahim sibawa keluarga na to matamala biyen ki hadi. Namun pungalatana de to na melo lang munyawana miti kakasih na gire anak na tayang makan dari bangkunge, urat tayang patu, uli tayang sapi, juku tayang malara, darah tayang masolo, nyawa tayang long. Ya kode na situro ilo na buwangi, pasti de na kajajian. Ya na tu nakada guru tak temakau apiye, tapatot do anu maruncinge, tapauno anu maosoe, ya koye tu watue sitina jana de na situro ilo na buwangi, pasti de na terjadi, pasti de na kajajia tomo-tomo lebih yang hadir. Makanya ya na tu karobai kariba ya kerabu kurban salah satu ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okometeri tujunna karobai tomo-tomo lebih yang hadir. Jadi makanya guru tak rogila dak sedia ata ya na angkamo maka nadi nak karubah rogila dak sedia ata ya na angkamo maka nadi nak karubah. Makanya ya kopahan na guru ta Imam Ibnu Hanafi wajib resisena to angke maka jadi ya ko angka to maka nadi nak karubah to madosa ya tu baka kare nabi tajan je na sure mak dapi ko basiki. Tapi kau paham na guru ta Imam Syafi'i Hambali Maliki makare sunnah muakkada risisi na to masegena. Sunnah muakkada ya senge sunnah muakkada sunnah yang sangat dianjurkan tapi kau paham na guru ta Imam Ibnu Hanafi nakare de wajib ya nang kamu kawaram paramu na ang kamu makana de makaroba madosa. Sinin na to lebih yang ke hari padahal ko meli pikiri kitabe. Iro anak ta kamana wijat tadi? Kamana wijat tadi? Tapas sekolai, OKTK, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi. Siaga telingi di balanca seso. Yang makokwe 10 sebelum masih sekolah lewa ya si di balanca 5 sebelum apa sih dia anak 10 5 sebelum di balanca na seso ye. Ya kedua anak ta setiap hari ya di balanca na bawa lo masih sekolah na pakai mimak balanca mengali lo masih sekolah. 30 sabu aso iwarengi di balanca dua anak taye salama sitong 360 nasona siaga di balanca tapas sajangi 10 juta arwara tu na sabu. Jadi ero di balanca na mi anak tabawa 10 juta arwara tu na sabu tautong masa dek tuling makarobe 2 juta 500. Pak katoji biasa tu makademi pakai mamoda ustaz ye ko mpa capu itu. Pak ye ko waram para ji tumeli turusi di gaga pak gangkan na ya tu pana makia ma iku pake masih dekat. Anak taha lagi tulle mongkoso ki mage nek den kat 5 karo badan nama sudah ada di gaji tu makada. Nama masih pun itu 2 juta 500 anak tetap sekolah kega ni mak kuliah kega ni mak kui lebih mega di tapas sadia apalagi berkurban setiap tahun tomo-tomo lebih yang hadir. Makanya ya kotong makaroba ya tuwi tanda pertentang kata ye masalah yiro sapingit. Ada na saping aga makan jay pakai makaroba. Makan jang mana yang penting dia na caca. Nagana tau. Anna tu caca na ulokro dia na wading pakai makaroba na mo gana tau ina mawasa na caca dia na wading. Kega yiro nomoro si di rata do cilin na. Namo cek demirat taye deto nawak ding apa itu do cili bagian daripada daging mengurangi daging na karobah. Yang kedua buta siwali matanda. Yang ketiga kepangi ajena. Yang keempat poloy ikona. Yang kelima moduko. Yang keenam malasa jadi enang cacak na deda wading ipake makarobah. Napa ni kege basa na makanja iya kokwe pahan na guru tak pantite ta sapa ijolo sapi putih sasa ibulun nah yaitu kami na makanja ipake makarobah putih sasa ibulun na jolo ya kode gaga putih sasa na maraji sapa sepange ya kode gaga sapa bolong pak mega to langsung makita bora dana ya ko bolo majuku na malo pun na wasa. Ini na masalah meloki putih, meloki sapa, meloki membolo. Tapi kadang de guru tak patuji kami na malabia iro putih sasai bulun na ya kode gaga itu na masalah.
Jadi makada kama kiwina teng ustaz si makaroba sapi bolok de akaroba moi. De na masalah. Cuma yero idi mapiti wasaki apa iko pakita mata nama bolo mawasana maraja. Kada guru tak de na manjaji persoalan yero warnana yero warna buluna meloki maputi meloki sapa meloki bolo meloki de na marigaga ye. Yang penting de to na cacat na ganna to tomo malabi yang ki hadir. Napa ni yoko to makaroba namun ini patung ketungka ke itu keluarga tak cucuk moto. Apa yuridi biasa ni patung ketungka ke ni patung ke niloko anak taloko baini taloko sila surut takade guru tak iko asan namo kepala keluarga tama maka pahala kurban untuk seluruh yang mana keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim lagi makarobe si di bengbalak 5 si bawah. Nabi tak makarobai unta kedua makaroba dirinya dengan keluarganya dan dirinya dengan umatnya. Ayana tu nakada guru ta selaya mimatto itu ya ku asanna benewe tama makaroba na ya asanna ambo anak tak dina pada ya ku asanna benewe tama makaroba maka pahala kurban untuk dirinya saja dina karena itu ambo anak nah tapi ya ku asanna ambo anak tama makaroba maka pahala kurban untuk dirinya beserta dengan keluarganya. Ya Pak Mega tu je tu makada ustaz neka mari paniji ambu na makaroba ye si taugi macina lada kai tapak karoba lalu. Ajak lalu de tapak karoba tapi ada nama itu dupe palatna. Pekon pali komate ni ambu anak idi na atas nama tak tama apa idi manca di kepala keluarga. Jadi dek nama masalah tomo-tomo lebih yang ki hadir. Artinya ini makada ye kong kamu pi ambu anak tanasanna bene witama alina itu masangia palanna. Tapi ia kuasana ambu anak itama makaroba maka pahala kurban untuk seluruh keluarganya, istri, anak, cucunya tomo-tomo lebih yang ki hadir. Sini na tomo-tomo lebih yang ki hadir terakhir. Ia kotomelo makaroba tau ye. Engkasi di kotu waktu cinam pelak dami tu waktu tapi mustajab. Maka de guruta ia nayak kalimai bahkan de patomilo doang. Nape atau kang ati tapake doa tak itu tembus dan musti nakabul kapung Allah Ta'ala. Kegayir ia komelo igeri olok-olok karobata. Makanya ia koi di mutama makaroba aja tasuri tolangi lumale dakina. Apa mega to malam marepa dan nai ko na lumale deje ya udah api marepa ka napaka melo galunge di idi lo ia ko tatama. Idi lo. Tai ro olok-olok melo igeri karobang tite melo igere. Kade guru tak yeko angkamu kisah biwi na takonagere itawi na irite malara juku na sope ulina tapasi darada sabulu tak bekotane okutu watu at laul ilauki okutu watu at tukang ati tapake tomania makaroba taupengang barakana kita mampu berkurban tahun dapang tomo-tomo malabi yang kihat okor itu pak donga mawoso tomo-tomo malabi yang kihat ya ko ang kamu ki hadire taytiro karobai gere sapingi gere na takon malara ni jukuna sope ulina na pasiro darana sabulu takbe kotane atau kangiati ania ki illa dongi maka doa tak pasti tembus mustajab mowoso pi pak dongan tak nei wosono pak dongan na sinin na malaikai maka pasti tahun depan kita mampu berkurban kembali tomo-tomo malabi yang ki hadir sinin na tomo-tomo malabi jamaah yang dimuliakan Allah maka memagi-magi ilalan na yesubiwi na yale si di dua telu baraka di tujuh dapat disengang ini pakai makamala dan kaki dupe wial lepera karobata si pakario si pokaran nadi nagagi iwala kengiri palawangan nari tengah na ye dicingi sengadina pawala suruga pamasina mifungallahu subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.